yo gukorera Imana. to serve the Lord. Iyo nakoreye Imana n'ukuri When I serve the Lord truly, simbifata nk'ibisanzwe I do not take it for granted kuko mba mvugana n'ubwoko bukomeye. because I speak to the mighty people. Ndashimye rero Imana no kubwanyu Imana yabashije So I thank the Lord for who has enabled you to make it up to here, mukaba mwabashije guterana muri iki gitondo. and you have fellowship with us this morning. Nukuri ndabasezeranya ko tugiye kwiga. I want to promise you that I'm going to be teaching to you. Umutwe w'ijambo Imana yashize ku mutima wanjye, The head or the topic of the word that I'm going to be talking to you about. Yesu Christo niwe yubile y'abizera. Jesus Christ is the jubilee of the believers. Yesu Christo niwe yubile y'abizera. Jesus Christ is the jubilee of the believers. Yubile abantu benshi bayizi mu buryo butandukanye. Jubilee, so many people understand it in a different way. Ubu mpaye mikoro abavandimwe turi kumwe hano, bamwe bashobora kuvuga yubile ngo ni igihe umuntu yujuje imyaka sinzi 50, sinzi abandi bakavuga ngo yubile y'urushako ni imyaka 25. Ibintu nk'ibyo abantu bafite ubusobanuro bwinshi butandukanye kuri yubile. People have got different perspectives on the meaning of jubilee. If I get to share my microphone to everybody here, they will be having different meanings of it. Yubile Bibiliya uko ivuga, A jubilee, the way Bible talks about it, wari umuhango cyangwa cyari igihe kidasanzwe ku bana ba Isirayeli. it was a special event or season for the Israelites. Yubile cyari igihe kidasanzwe ku bana ba Isirayeli ku buryo bayitegerezanya amatsiko. Jubilee was a great moment to the Israel as they would wait for it very earnestly. Bayitegerezanyaga amatsiko menshi cyane. They could wait for it eagerly, Menshi pe. very eagerly. Impamvu The reason being, nuko yubile yahinduraga amateka. because for only one reason, Jubilee could change the testimony. Yubile yahinduraga ibihe. Jubilee could change seasons. Yubile muri Isirayeli yazanaga ibihe bishya. Jubilee could bring new circumstances throughout all Israel. Nibyo tugiye kurebamo. This is what we're going to be looking at. Dufatanye tujye mu Balewi Let's go to Leviticus mu gice cya 25. chapter 25. Reverend araza kumfasha dusangire umugisha ansomere. The Reverend will be reading as he gets blessed. Igice cya 25 Chapter 25, Leviticus. Murongo turera kwa 8 tugeze kwa 12. From 8th verse throughout 20. Kandi ujye ubara amasabato y'imyaka 7, imyaka 7 minsi uzamara izaba amasabato 7 n'imyaka, ariyo myaka 49. Maze ku munsi wa 19, maze ku munsi w'ukwezi wa 10 w'ukwezi kwa 7, uzaye uzerereza ihembe barivuze mu ijwi rirenga. Ku munsi w'impongano aba ariho uzerereza ihembe, aho uriho uzerereza ihembe mu gihugu cyanyu cyose. Aba ariho uzerereza ihembe mu gihugu cyanyu cyose. Mujye mweza umwaka wa 50 mu gihugu cyose, murangira abo muri icyo cyo bose umudendezo. Uwo mwaka ujye ubabera uwa yubile. Muri wo mujye musubiza umuntu wese muri gakondo ye, kandi umuntu wese asubire mu muryango we. Uwo mwaka wa 50 uzababere uwa yubile. Ntimukawubibemo, ntimukawusaruremo kimeza cyangwa imbuto z'imizabibu itogoshwe, kuko ari umwaka wa yubile. Ujye ubabera uwera, mujye murya kimeza yo muri yo muyisorome. Amen. 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 Let's read Leviticus chapter 25 from 8 to 12. Count of seven Sabbath years, 7 times years, so that the 7 Sabbath years amount a period of 49 years. Then have the trumpet sounded everywhere on the 10th day of the 7th month. On the day of atonement, sound the trumpet throughout your land. Consecrate the 50th year of proclaimed liberty through the land to all its inhabitants.
it shall be a jubilee for you. Each of you is to return to your family properly and to your own clan. 11. The 50th year shall be a jubilee for you. Do not sow and do not reap what grows of itself, or harvest the untended vines. 12. For it is a jubilee and is to be holy for you. Eat only what is taken directly from the field. Amen. 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 Hano Bibiri itanze ubusobanuro, iravuze ngo mu masabato y'imyaka irindwi gukuba karindwi. The Bible here gives an explanation that count of 7 Sabbath years, 7 times 7 years. Cyangwa reka mbiterure gutyo cyangwa mbisasire gutya, hari isabato y'icyumweru. Let me explain this way. There's every week there's one Sabbath. Iyo sabato y'icyumweru hakaba n'isabato y'umwaka. Now there's a weekly Sabbath and there's a yearly Sabbath. Ku buryo iyo imyaka itandatu yarangiraga wa karindwi bahoraga nk'umwaka w'isabato. As every 6th year could be get over, the 7th one could be counted as a Sabbath. Iyo myaka rero cyangwa ayo masabato arindwi y'imyaka iyo amaze kugera ku mwaka wa gatandatu uwa karindwi bibaye isabato noneho ariyo yubile. Now every year they could have a Sabbath. On the 7th year now this could be called Jubilee. Urumva yuko ari amasabato y'imyaka irindwi So cyangwa imyaka irindwi. So these are counted as 7 Sabbath years, 7 times 7 years. Warangiza imyaka irindwi y'amasabato ubwo ugamaze kugera imyaka irindwi ukubye karindwi ari byo 49. And now when you take 7 years and times 7, you realize these are 49 years. Iyo myaka 49 Uwiteka arababwira ngo nimwinjira noneho mu mwaka wa 50. These 49 years, the Lord could tell them, when you enter on the 50th year of Sabbath, cyangwa urangije amasabato arindwi y'umwaka umwaka ukurikiyeho kuri mwebwe ni yubile. Now, as you finish all the other 6 years of Sabbath, when you get into the 7th one, will be counted the Jubilee. Yubile mu yandi magambo kugira tubyumve neza ni nyuma y'imyaka 50. Now, for us to understand this well, Jubilee means 50 years. Iyo myaka 50 tubonye aho yakomokaga cyangwa aho yaturutse. Now, I hope we understand the origin of 50 years, where it comes from. Uwiteka arababwira ngo uwo mwaka wa yubile ugiye cyangwa uwo mwaka wa 50 kuri mwebwe nk'Abisirayeli ni yubile. The Lord told them that this on the 50th Sabbath, it will be called Jubilee to you. Uwo mwaka rero nugera mu kwezi kwa karindwi itariki 10 ngo muzazengurutse ihembe rivuga rimenyesha ritanga amatangazo ngo twinjiye muri yubile. Now on the day of atonement, sound a trumpet throughout your land and tell them we have entered our jubilee. Impamvu ki Imana yababwiye ngo uwo mwaka mutangaze n'uwacikanwe n'umaze imisi ari busy n'umaze imisi ahugiye mu mirimo ye mu rugo n'umaze imisi ahugiye mu mirimo itandukanye ya business ntacikwe kumenya yuko yubile igeze. Now, why did the Lord tell everybody to get ready, prepare, that they should not do nothing as they enter the new Jubilee? Yubile rero kuri bo cyari ikintu cy'ingenzi ku buryo Imana yababwiye ngo mwitonde ntihagire umwisirayeli n'umwe acikanwa no kumenya ngo yubile yagize iki yahumuje cyangwa yatangiye. Now remember, the Jubilee, whenever it could come through, they could tell everybody to get ready to stop everything as they could enter the Holy Jubilee. Impamvu si yindi nuko yubile yabaga igiye guhindura yahinduraga ibihe. Now there's nothing else apart from Jubilee was bringing new season, circumstance to all Israelites. Ntabwo gusa yahinduraga ibihe yahinduraga n'amateka. It could not change only circumstance, but also the history of everybody. Ntabwo yahinduraga gusa amateka ahubwo yahinduraga na statut. It could not only change the history, but also the marital status. Yahinduraga statut kuko uwabaga ari imbata mu rugo rw'umuntu runaka. Whoever that was a slave in someone else's house. Murabizi neza yuko imbata n'umukozi ari abantu babiri batandukanye sibyo bavanye. Remember, a servant and a slave, these are two different people. Imbata murabizi neza yuko ari umuntu atagira uburenganzira bwe. Remember, a slave does not have any right.
imbata yabaga itagira uburenganzira bwa kirema muntu mu yandi magambo muri murimi rwa none turi bubashe kumva twese. Which means briefly that a slave could never have any human rights. Imbata ntiyagiraga amasaha yo kuryama no kubyuka. A slave could never have morning hours or maybe evening hours. Byose byavanaga na shebuja. Shebuja yashakaga ngo aryame hano undi arara ahagaze imbere ari imbata ntabwo yajyaga impaka. Now, this could all depend on the master. Whatever the master could wish, that's exactly what could happen. Bisobanuye ngo icyo ari cyo cyose shebuja yabaga yagambiriye imbata ntabwo yari ifite droit yo gukopfora yo kuvuga yo kuvuga urabona ngo aje umwana imbata nta burenganzira yagiraga. Which means whatever the master could plan, the slave could never have any word against it. Niyo mpamvu mbabwiye ngo Jubilee cyangwa Yubile yabaga ari ihindura na statut kuko iyo mbata yapfaga gutegereza ikavuga ngo ububata ndimo. This is why we're saying that the master could bring up anything, and then whenever he could plan, he could give it a plan, the slave could never have any word against it. Bisobanuye ngo imbata yategerezaga gusiga cungana n'umunsi kukomeza kugenda ngo ibone ngo Yubile yinjiyemo. Which means a slave could wait until the Jubilee comes so he may actually get the holy place. Bisobanuye ngo imbata yategerezanyaga matsiko. Which means the slave could wait eagerly upon something that is yet to come. Kumva ya mpanda cyangwa rya hembe rivugijwe muri Isirayeli ngo umwaka wa Yubile urageze. A slave could icyo gihe iyo mbata yahitaga ihindukiye umudendezo. A slave could always wait for the trumpet to sound so he could enter this freedom. Murabyumva rero yuko idahindura gusa ibihe ahubwo ihindura na statut. Which means it does not only change the history but also the status. Iyo ni Yubile. That's a Jubilee. Kuvugana natwe muri kinyejana cyacu tukavuga ibifatanye n'imbata biragoye kubyumva. I know you could not probably understand because you know nothing about slavery. Kuko mu byukuri n'abakozi tukoresha ntabwo ari imbata. Because even the servants that serve us back home, they are not slaves. They are not at all. They are not. Ariko imbata yabaga ari umuntu agowe, yabaga ari umuntu atagira icyo yavuga, ibyo bamugaburiraga nibyo yashimaga Imana. A slave could not have any choice. Whatever they could feed them, they could accept it gladly without any choice. Yari afite ubuzima budafite complaint. A slave could just live there comfortably without any complaint. Ntabyo kuvuga ngo urabona imbata. There's nothing about, wishing to have this and that. No, for the slaver, a slave, he had no choice. Let's continue. Jubilee, the way the Bible talks about it, sometimes they could even be vexed or stopped to go and reap. Imana yabaga irimo kwibutsa Abisirayeli ngo kubaho kwanyu ntabwo ari imirimo mukora. Kubaho kwanyu ni gihe mbatungisha. And God was reminding every Israelite that for your living, it doesn't have anything to do with your reap or maybe what you reap, but it only depends on how I make you live. Icyo gice cy'Abalewi cya 25 nguhaye umukoro nutaha witonda ugisoma urebe ibintu bivugwamo haravugwamo ibintu byinshi cyane. Now in this Leviticus that we have just read, chapter 5, go through it back home and then read carefully. Bisobanuye ngo n'umukene yabaga ari muri Isirayeli yacunganaga n'isaha ya Yubile kuko yasambu yabaga yagurishije kuko yabuze amafaranga kujya kwishura tax. Kwa kundi wishura ku mwaka ukishura imisoro ya leta ukagera hano mu bukene utabasha kuyishura bikaba ngombwa yuko ujya kuyigurisha. Yubile yarageraga gutya basona gusa ya trompete ugahita uvuga mana we kuko yasambu wagurishije kubera impamvu z'ubukene yahitaga ikugarukira. You could sell your land and then get poor until you wait for the Jubilee to come in. Whenever you could hear the trumpet sound, then you could rejoice because something new could happen. I started from scratch so for you may understand exactly the reason and the purpose of the Jubilee. I am trying to align it with the topic that says Jesus Christ is the Jubilee. Now, I will delay in Isaiah 61. Isaiah chapter 61. Tujyayo twese ku cyumweru wundi kutazana Bibiliya mu rusengero
nta terambere ariko minsi y'imibyizi nakwemerera ariko ku cyumweru tunanirwa kuzana bibiliya kwere ku cyumweru nawe nyatari. You need to be bringing your Bible every Sunday. You can't miss reading through Yesaya using your Bible. 61 umurongo wa mbere. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri je, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune zo mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Ndashaka ko dutsindaho ngo kandi urumva ibintu yamutumye byose arimo arabitondagura, ariko kandi ushaka gutindaho ngo no gutangaza. Yantumye no kumenyesha abantu umwaka. Yantumye no gutangaza, mu yandi magambo nahindutse radio z'Kigali zitangaza umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. N'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo. N'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo. No guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu. Urumva ibyo yamutumye kumenyesha uri mu marira y'ubukene. Yubile wayitegereze gusa ni clokinga gutya tupa mu cyimbo cy'ivu. N'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka. Urumva icyo kintu uwamenyesheje icyo kintu ngo ahita aba ibiti byo gukiranuka Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Haleluya. Nuko bazubaka hasenyutse, bazubura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana n'imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Ibintu byo gusana. Dukomeze Luka igice cya 4. Luke chapter 4. Igice cya 4 dusome ku murongo duhere kuri 16. From verse 16. Luka. Aji Nazareth. Gato reverend. Mwabyumvishije ko dusomye muri Yesaya Imana ibitangaho isezerano, sibyo? As we read through Isaiah, God was giving a promise. Murabyumvishije neza? Amen. Ubu tugarutse mu isezerano rishya muri Luka igice cya 4. Now we've come back to the New Testament in Luke chapter 4. Aji Nazareti yo yarerewe. Ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye. Arahagarara ngo asome. Bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya arakibumbura. Abona igice cyanditswemo ngo Mwuka w'Uwiteka ni muri je, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka w'Umwami agiriyemo imbabazi. Amen. Amen. Ngo amaze kubumba igitabo, agisubiza umurinzi w'inzu aricara. Abantu bose bari mu isinagogi baramutumbira. Ngo abantu bose bari mu isinagogi baramutumbira. Mwumvishije harimo ugucreate attention. Asomye icyanditswe kiri muri Yesaya, arangije kugisoma ngo arabumba umuzingo awusubiza umubitsi wazo, arangije ngo aricara, bose baramutumbira. Nuko atangira kubabwira ati, kugira hatagira ucikanwa n'ibyo yenda kubabwira. Eka numve amina urimo kunkurikira. Let everybody say amen. Shout hallelujah if you're following me. Acree attention ngo niba komeze kumukurikira asoma abo bamwumve. Mubyibuke urimo kubikorana umwami Yesu. Turajyanye siko ibyanditswe birimo kutubwira. Ni umwami Yesu ari mu isinagogi asomye icyanditswe tumaze gusoma muri Yesaya. Arangije kugisubiramo arahagaritsa abantu bose ngo bamutumbire bakurikira ibyo agiye kuvuga. Now this was Jesus Christ was reading the Bible, and he could attract everybody to pay attention to whatever he was reading. Nuko atangira kubabwira ati, uyu munsi ibyo byanditswe bisohoye mu matwi yanyu. Amina. Amen. Hallelujah. Acree attention. Arangije gucree attention ngo arababwira ngo ibyo mwumvishije bisohoreye mu matwi yanyu. And he told everybody after reading that this day is the scripture fulfilled in your ears. Did you understand that? And this is what I want you to carefully listen to me.
kubera iki atifuzaga yuko ibyo bintu babyumvira muri rusange? Why did Jesus not wish everybody to listen to this in a vague? Ntabwo yifuzaga yuko hagira umuntu n'umwe acikanwa. Mwibuke rya sezerano cyangwa mwibuke kwa kundi byakorwaga mu Balewi igice cya 25 igihe Yubile yageraga ngo batembereza gihone cyangwa bavuzaga ihembe bakarivuza bakarizengurutsa igihugu cyose cya Isirayeli hatagira umuntu n'umwe acikanwa nayo matangazo. This was personal. He could call out everybody to take this personally, because remember, if you drag ourselves back to Leviticus, we said the Bible said they could release a trumpet sounding around or across Israel, so everybody could pay attention to it. Yesu arangije arababwira ngo ibyo mwumvishije nsomye bisohoreye mu maso yanyu. And Jesus, after reading, he said, everything that I've just read has been fulfilled in your ears. Kuko yari arimo avugana n'abantu bazi neza ibifatanye n'iyo Yubile cyangwa n'iryo sezerano. As he was speaking to people that knew exactly the meaning of Jubilee and how he could align them with what we read before. Mukomeje hasi muraza kubona yuko byabavanze mu mutwe bagatekereza ahubwo no kumwikiza kuko babonaga asa nkaho yasaze. If you follow well, you could realize they got confused until they started realizing that he was probably a fool. Kuko ababwiye ibifatanye no gukiza imvune zo mu mutima. Because he's talking to them about healing the brokenhearted. Ababwiye ibifatanye no kubohora imbohe. And he's talking to them about relieving the captives. Ababwiye ibintu bifatanye no mu cyimbo cyo kwirabura ngo bambare amakanzu y'ibyishimo cyangwa y'ibirori. And he could tell them, speaking to them about crowning a beauty out of ashes. Mu yandi magambo ababwiye ibintu adafitiye statue kuko wibuke Yesu Christo barabanaga bari babizi ko ari umuhungu wa Yosefu na Maria aho ngaho ku ruhande, sibyo? Which means in human nature they could realize that he's talking to them out of like as a son of Joseph. Mu yandi magambo mu kinyarwanda cya none yarashanutse yaravuze ibyo adafitiye uburenganzira cyangwa ubushobozi. In our updated Kenya Rwanda, you could realize that he's actually being shaming everybody. Ariko ibyo yarababwiye byari ukuri. But what he was sharing with them was true. Kuko yarabikoze arabikora bigera no kuri uyu musozi natwe hano muri BETHESDA Holy Church iryo sezerano ryasohoye muri iyo sinagogi natwe byatugezeho none. Because whatever he preached back then, it's actually getting fulfilled here in BETHESDA. Yuko byasohoye abantu bize hano ni benshi. So many people here went to school. Yemwe n'utarize biology cyangwa atazi by'ubuganga umutima ugira igufara. You probably you're a doctor, but if we get to speak the truth to one another, there's a heart. Now he's talking to them, preaching the good news about healing the brokenhearted. If he healed you, you can raise up your hand. If he healed your heart, please raise up your hand. Let's testify this. What he did was true, and we can testify that. Probably what he did could not be seen by everybody. Even famous, to be famous. Even right? To be famous or trending. Probably it is not trending. But you and I are witnesses that he healed our broken hearted. Praise be to God. Let you keep confusing people. Because people that will come and speak rumors will refuse. People come and vibe it, and but do not feel it. The vibes are actually confusing one another. You come here and trend for one day and let you disappear. This has something to do with the living, the daily life. Let it keep confused and keep being headed. People that come here and train for one day get dismissed and one have a place to vibe. Because this has something to do with the daily life. This has something to do with the daily life. You can be, this has something to do with your background changing. Jubilee could change the level of poverty throughout the country.
ubudehe bwa nyuma bumwe butemerewe no kugira sheke muri banke icyo gihe bwahitaga bubohoka. The level of riches of poverty could probably have. ubwo reka mbigarure mu example y'uno munsi uwari mu cyiciro cya nyuma cy'ubudehe atemerewe gutunga ikintu na kimwe muri leta. Now, umukene nyakujya. The poor, the worst one, could not have nothing because he was called actually, he was one of the less level. yahindurirwaga statut. His status got changed or background. yahindurirwaga icyiciro cy'ubudehe. He could be moved from a level to another. yahitaga ava mu bubata akaba umudendezo. He could leave from slavery to the richest place. ndimo ndavuga umwaka wa yubile, umwaka wo guhindurirwa I'm talking amateka. about Jubilee, a Jubilee that makes you change your background. Yesu Christo yahinduye amateka yacu. Jesus Christ changed our background. Yesu Christo yahinduye amateka Jesus yanjye. Christ changed my background. simvuga yawe kuko simbizi. I'm not talking about your background because I don't know Reka mvuga it. amateka Let me yanjye. speak about my background. Yesu Christo yahinduye Jesus amateka yagara. Christ came and changed my background. abahamanya nanjye yuko Yesu Christo yahinduye amateka yabo abaraha. Who testify that God changed their background? abaraha. If you're there and testify that. hari umugabo umwe yigeze kuvuga ngo abamwanga ngo ntabwo abitayeho ngo ariko mwegwe mu nkunda mubikora hiki. rero abatamuzi Yesu ntabwo giye mbyitayeho ariko giye nawe tuvuga yuko yatugiriye neza. One man once said that tubikoze hiki. what do you do to me? What can you do to my life? tubikoze hiki. What can you do about our background? yatubereye yubile. yatubereye yubile. Gaga, come on. yatubereye yubile. He's been a jubilee to us. yatubereye yubile. He's been a jubilee to us. yatubereye yubile. He was a jubilee to everyone. ibyadutsindaga by'iwacu byaratunaniwe. Whatever that could overcome us got defeated. Hallelujah. umva ibyatuneshaga by'iwacu biratureba bikavuga kari agahungu kamanika wapi n'ubundi twabaye ba wapi. Everything that could despise us could keep saying that this one has no background. Because Christ has changed our background. He has changed our history. He has changed our name. He has taken us from slavery to the freedom. He has taken us from slavery of doing what we don't plan, and then we became righteous in His eyes. Let me remind you this about this man. umugabo w'umusazi yakijije ari mu irimbi ngo yabaga mu irimbi ngo niho uwo muntu bari baramukatiye. bisobanuye ngo nyumba kumiwe umudugudu we n'umutwarasibo we byari rusororo ariko apana rusororo muri quartier kwirimbi. Now remember, there was a fool man that could always stay around the graves. And the same neighborhood knew him. He was despising people. He could disturbing people but when he came across Jubilee, when he crossed the Jubilee, I want you to understand this very well. And the Bible says he became a normal person. ibyo wakora gutararugeramo n'ibyo uracyabikora ahubwo biri wasi. Do not let us, do not distract us. What you've been doing ever since you stepped in this church 5 years ago, you still do it. You still doing it. You still do it. none ubu ngubu wabaye mu expert usigaye ubikora mu kinyabupfura And you've been an expert. uracyabikora bya bindi wagonganye nande. And you're an expert, you do it very highly. And who did you crush exactly? Now we're talking about a fool that was moving around the graves. And now he crushed his jubilee. And his status got changed. The Bible says his brain became normal. The Bible said in French, instantly. There's no protocol that you pass through this and that. There's no protocol. When you come across Jubilee, when you cross Jubilee, instantly, Jesus is the Jubilee to the believers. I'm shouting, proclaim to you that come to Jesus.
Religion does not have anything that can help you. biraza kukugira wa munyedini bamwe Yesu yatanzeho urugero yuko boza amasafuriya inyuma. You'll be compared like a religious who only washes dishes. Inyuma ariko Behind, out of it. exterior On an external part of it. nuza mu by'abarokore exterior uraza kudukanga kanga. If you come as a religious person, you will be worse as ariko an external ibifatanye no kuvura part. imvune zo mu mutima ni yubire yacu Kristo. But something that Wenyine niwe goes ubasha kugira icyo along with akumarira. washing your heart has got something to do with the Jubilee. muri korale boni yaturirimbiye neza bakora umurimo w'Imana neza nuzamo ntacyo bazakumarira ariko nusanga yubire. If you come as a religious, you will experience the worship, but the worship won't change your life. ukagongana nayo But once you cross the Jubilee, nugongana nayo Once yongera you- guhindurira amateka. once you cross the Jubilee, your background will change. Yesu aritangaza nkunda umugabo yiyemera. Yesu ariyemera aca izo kerere zo kudukanga ngo nirirwa namamaza Kristo. Kristo ariyamamaza arahagarara aravuga ngo ibyo Jesus stood steadfastly and said, yarahagaze "This." ku buzima bwanjye abanzi banjye He stood on my life, baratatana. and then my enemies got scattered. Woo! uyu mugabo arahagarara ajya ahagarara ku buzima bwacu disi. This man stood on our lives. yarahagaze kwa mwene munyandamutsi ibintu He biracamo. stood, the son to Munyandamutsa. ubwo munyandamutsa ni papa ni bya hivyo bya uko nyuma My ukwe father is basogokuruza bacu. Munyandamutsa. Yeah, that's about rimwe ngo ancestors. yigeze guhagurwa ameze One neza day he got fed up of the traditional alcohol, ngo ahita atangaza ku wine. musozi ubwo yabwiraga abahungu be abaye and he started spreading around the mountain, around the neighborhood. wakavuze neza. Yes. munyandamutsa niyo ngiyo nkomoka iyo ngiyo. Munyandamutsa, that's my father. That's where I come from. yarigeze guhagurwa aratangaza abwira abahungu be ko kutagira abagore benshi n'umwete muke. One day he started telling his sons that, you know what, you need to be having different wives. urumva iyo dukomoka reverend. So you see where we come from. none ubu ngubu dutunze umugore uyu. And now we only have one wife. Yes. uyu mugabo ajya ahagarara. This man can stand up over your life. ajya ahagarara agahindura amateka. He stands and changes your background. uwo mugabo ajya ahagarara we. This man normally stands. ajya ahagarara afite amaguru abiri arahagarara He has two akaguhagararaho. legs and stands on you. uwo Kristo yahagazeho nahaguruke Wherever namukomera amashyi. If Jesus stood on you, you can stand up and give a mighty hand clap to him. Yesu. Woo! Yesu mwami wacu. Jesus our Lord. zirato byacu mahoro yacu. You can tell your neighbor, Jesus is Munezero our wacu, Lord. kubaho kwacu. He's our freedom. Urabyenterpreta gute n'ikibazo. Yesu niwe mahoro yacu. Jesus is our peace. Munezero wacu. He's our freedom. Kubaho kwacu. He's our joy in our living, our strength, kubaho muri Kigali our kwacu. living in Kigali, kutabivamo kwacu. our kutananirwa job, kwacu. our waking up. yaduhinduriye statue. He has changed our status. Hallelujah. And for real, And yes, he changed it. yahinduye amateka. Yari yahinduye ndugu He yangu. changed our status. Yari yahinduye we. He changed our status. Yes. munyemerere mvuge uwo mwami wanjye kuko yambereye yubira ishitse yuzuye Allow me to speak and proclaim my Lord because He changed my status very well. ntacyo nkwiye kujya niganyira Hallelujah. kuko yubire yanjye iri muzima ndajya ararararara. Amen. Amen. Yes. komeza uririmba ariko nshuti yanjye. Rosari umunezero n'umibabaro. Umunezero n'umubabaro byose abizanira amahoro. amba hafi ndetse buri munsi kandangerera ubuntu bukwiye ajyanye korere imitwaro
umva nkubwire akantu Let me tell gatoya you something. uwadusezeranyije ntabwo ari gala Who gave us a promise is not just ntabwo ari me. umwana w'umuntu He's not a man's son. uwadusezeranyije yuko azabana natwe ibihe byose Whoever, the one that promised us to live with us forever. uwo ni umwami agenga ibihe byose This is nyine the one hold all circumstances on his hands, in his hand. buri musaza ajya mimbara Iryo ni isezerano yamaye buri musaza ajya imbaraga Iryo ni isezerano yama abana ba Isirayeli The sons of Israel, yubire iyo yajyaga kwinjira gutya every time Jubilee could come across, amadiri yose yo mu mujyi yahinduraga formule all churches could change the formula. cyangwa ibintu byose bakoraga mu mujyi byahinduraga formule Everything they wished to do throughout the city could change. ibintu byose wabaga waguriye umuntu kubera impamvu z'ubukene cyangwa ibibazo Everything they could buy for poor because of their problems. mwibuke imana yabatozaga kumenya ko Isirayeli yose n'ubutaka ari iby'Uwiteka Remember, bo God- bakodesheje God used to train and remind them all the land, all the riches that they had umuntu yaguraga belonged to God. isambu yubire yegereje One could buy a land before Jubilee. iyo sambu yayiguraga make kuko yubire yapfaga guclokinga gutya tu pa isambu igahita isubira kuri nyirayo They could buy it on a very cheapest price because Jubilee was about to enter. muri make n'umuntu yafataga imbata kuko urabona baraziguraga uwayiguraga yubire yegereje umwaka wa 50 wegereje yayiguraga make kuko yabaga agomba kuyigumana igihe gitoya. And everyone that could buy a slave before Jubilee, a few moments before Jubilee, they could buy it at the very cheapest price. Kuraha ataragongana na yubire yereka ngo utangarize inkuru nziza ubu ngubu kurimo kumva inkuru nziza ntigucike satani arabibona neza yuko birangiye ibye nawe. Let me remind you this. You're about to crush your Jubilee, to come across your Jubilee. Do not pay attention to the devil. Itangazo ry'uko umwaka w'imbabazi ugeze uri muraryumva. Because the announcement that brings forgiveness from God is about to come. Ugomba kuguma muri ubwo buretwa. Therefore, you do not have to remain in that slavery. Mpamvu nimwe ufite nta byisobanuro nabimuzabona byo kuguma muri ubwo buretwa. You do not have any reason to remain in that captivity. Kubera iyo mpanda irimo iravuga. Because the trumpet is sounding. Get ready to come across your Jubilee. Injire muri yubire yawe aho ngaho ni uri bubonere kuruhuka. Come across your Jubilee so you may find rest. Muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 In Matthew chapter 11 verse 27, Jesus said, Nkuko nakomeje kubivuga uyu mwami wacu nta complex afite yanjye. as I kept saying, this our Lord has no complex about me. Ubwo nkoresheje jewe reje nkunda kwitangaho ingero sinipereke. The examples that I will give always come first. Yesu yavuze neza ko ari sabato. Jesus said he is the Sabbath. Abarushe n'abaremerewe. The dismayed and tired people, Nimusi. come to me. Reka nkubwire muvandi. Let me tell you, my brethren, Ijuru twiringiye ririre. the heaven that we believe in is actually right. True. Ntabwo ari amagambo. These are not rumors. Ibi ntaho bihuriye na views zadutse. These are now views that you always come across. Imana ishimwe ko byanatangiye imbere y'ama views ya YouTube. Praise to the Lord that this have started even through the views of Imana ishimwe on ko YouTube. byatangiye imbere y'ama views ya YouTube. Praise be to the God, this has been experienced through the views of on YouTube. Yongera ishimwe yuko byatangiye imbere y'abatwika. Praise be to the God because this started for people that are famous. Yes. This started way back. Pe nkizwa nta byari bihari. When I got saved, this was not there. Kandi ntunkange ndi umwana wo mu mujyi wa ndani original. Come on, do not intimidate me. I was born in a city. Udatekereza ko byansanze mu nkengera z'umujyi wa. Don't think that he found me in the middle. In up country, in the middle. In the middle of the city. In the middle of the city. Je suis un vrai citadin. I'm a citizen person. Citadin umwana wo mu mujyi boss. Sema hiyo kitu citadin. I am a city boy.
utaza kunyitiranya utekereze ko ari iby'abashobewe batoto yabirimani. No, Don't think I'm sharing this to you because I'm from the maybe countryside or village. uyu mwami wacu twiringiye uyu nguyu The Lord that we believed in, ntakimukanga. nothing intimidates him. icyo nkunda akunda inzego zose, Something that I love about him, he loves all levels. inzego zose aziyumvamo. He considers all levels. abamama b'inzobe, abamama birabura, The light-skinned women and the abamama dark banini na ones. slim fit, Yes, slim one and fat ones. abagabo bavuga ibijwi binini cyane, The men that have heavy voice and small voices. abafite amafaranga The ones that are n'abasakintu, riches and those that do bose not uwo have mugabo nothing. arabakusanya. He considers and welcomes everybody. uwo mugabo ndamwemera. I love and accept this man. yagize neza ndamwemera, He has done good to us. I accept him. yagize neza ndamwemera, I really, really salute him. yagize neza ndamwemera, I admire my Lord. He has done good to yangiriye us. neza ndamwemera, He has done good to me. I admire him. yangiriye neza, yangiriye neza. Izo ni z'abana bo mu mujyi, yangiriye These are songs of the neza. city people. yangiriye neza. yangiriye neza. ntabwo ari indirimbo iririmba gusa This is not just a mere song. abazi ikinyarwanda gusa. Not because, near Kinyarwanda. nagaga yize avuga indimi, nawe yaramufashe, yafashwe mpiri. I've been a slave as well to him. Yubile yarakugonze, sivile boss. I came across the Jubilee, yes. yakugonze boss. Yes. Amen. ntabwo ari amatangazo ibi bintu turimo. These are not just ibi announcements. ngibi bihindura ubuzima. This is a reality and gets to change your life. ibi bintu bifata umugore yasaze w'ingare, igare uraribona, bicycle, This gets to a woman that a man who is mad akagororoka, and put akagororoka, put her on the right way and put her on the right way. akagororoka. and put her on the right way. uyu mwami afite ipasi original. This man has got an original path. umugabo w'indaya agenda araraguza gutya, amasaka yagorora gutya. A prostitute woman get to be changed and God fixes here. yangiriye neza. He has done good to me. Amen. uyu mwami. This is an amazing man. Yubile, Jubilee. turavuga ibyirato byacu, by'ibyiringiro byacu. We speak about our pride. biduteye isoni kuko byaraduhinduye. Our pride. We are not ashamed to say ntabwo it because it biduteye has isoni changed kuko us. bitugize abo turibo. We are not ashamed to speak this ntabwo because it has biduteye made us isoni who we are. bitumye turaba papa We are b'icyitegererezo. not ashamed as men because we are examples, role ntabwo models. biduteye isoni bitumye tuba abamama n'abadamu, abagabo bacu bavuga batangira ubuhamya mu We are bandi not bagabo. ashamed because our wives speak good to us as a man. Nkunda kubwira urubyiruko I sometimes speak to the youth ikomeze kuri uyu mugabo, and be attached to this man. niwe yubile yacu. He's our Jubilee. ntacyo tuzaba. There's nothing that will ever happen to mugende us. mwige science, Go and learn science. mwige ubuvuzi, Go align as a mwige bio IT, doctorate. Go C++, buy an IT. muzikore bien, muzige Go muzige. buy all those chronometers. kandi uyu mugabo imvune zo mu mutima yaziteye ipasi. And this man here has healed a broken wambare heart. karavati ujye muri ofisi, imvune yo mu mutima yaratunganyijwe neza. His heart, he has healed our inside brokenness. nta gihombo. There is no loss. yubile yacu. Our Jubilee. yubile na karya amadeni yacunganaga na yubile. Even those that have loans could wait for the Jubilee. urabona hari umuntu arya umwenda ukamubera ihwa. Sometimes you get a loan and the loan yubile becomes a burden yarakubitaga to you. gutya bavuze ihembe. But every time Jubilee was about to come, muri beka ugahita uba imyenda 0.0. in BK Bank of Kigali, you could have a zero loan. ndakwaturaho And reka I'm yubile igere no muri finances zawe mu izina. I'm declaring Reka upon your life, ndatuye let vuga ngo Jubilee reka come into yubile you. igere no muri finances zawe. Let Jubilee enter your finances. ahari minus yubile igonge reka iryo hembe rivuge, reka risakuze. Where there's a lack, a manifest an existence of money. ahari minus hahite haba 0.00 plus. When where has been minus, it becomes 00 plus. umuntu yabaga gufitiye umwenda ugacungana na yubile, ubonye yubile yegereye wahita gutangira kuvuga ngo ahangaha ntacyo ufite kuri uyu mwami, yashyizeho itegeko rya yubile birarangiye. If I could owe you money, whenever Jubilee could come across, somebody with whom you owe money could say, "Oh, I'm not going to receive my loan back because Jubilee is about to come." Imana ishimwe kubera Satani imyenda yari yaradushizemo, Yesu amaze kugera ku Hallelujah. musaraba igorogota.
Praise be, bya bipapuro byaturegaga cyangwa ya makonte ya mwe yaturegeshaga ngo bihita biba zero. praise be to the Lord, because all the loans that we had, Jesus transformed them to zero. Ndakwifuriza ntubure kwinjira muri yubile I yawe. wish you did not miss to enter your Jubilee. Yubile hindura amateka. Jubilee transforms Yubile life. hindura statue. It transforms status. Nahangaha nshaka kurangiriza. This is where I'm going to wind up. Sinitaye kuba umaze igihe mu barokore. It doesn't matter how long you've spent as a Christian. Ndashaka nkwibariza ikibazo cyoroshye. But I want to ask you a very simple question. Yubile yawe wayinjiyemo. Did you enter your Jubilee? Wahaye ubuzima bwawe Yesu Kristo nk'umwami n'ubuzima. Have you given your life to Jesus Christ as your personal Lord and Savior? Ibi bintu niho bihera. This is where it starts. Iri jwi uraryumvishije nta rwitwazo rundi uri bubone. You have heard this voice and you do not have any explanation, any other reason to miss it. Ukaburaha ugashaka yuko amasezerano afatane na yubile agusohorezaho cyangwa atangira kubarwa none ku buzima bwawe. Ndagusaba uhaguruke uze hano imbere. If you are there and you need your life to align with the Jubilee, please stand up and come in front of here. Ibi ngibi ntabwo bisaba kukwinginga, bisaba kubimenya no kubisobanukirwa. I did not want to beg you. This needs you to understand and get into it. Kuko yubile yacu nihindura amatwara ku buzima bwacu bw'umwe wese hagati muri twebwe. Because Jubilee can transform and can change your lives. Nihindura imirebere ya buri muntu wese ku buzima bwe. Ukaba uhari ushaka kwinjira ugahura n'uyu mwana. Ugahura na yubile yawe, ubuzima bwawe bugahindurirwa amateka, ukava mu cyiciro cy'ubudehe cyo kubarwaho ibyaha ukajya mu cyiciro cy'ubudehe cy'ababariwe. Only Jubilee can change your daily routines and get from a level to another and grab your Jubilee. Ni karibu. And you're welcome. Ntabwo turimo kwihuta, ni karibu. We're not rushing. We're still waiting for you. Ni karibu. Please come forward. Twese twahuye na yubile yacu. Have we Reka dukomere Imana amashyi twese hamwe. encountered our Jubilee? Twakira umushumba mukuru. Let's welcome our bishop. Imana iduhane hamwe umugisha. Praise be to God. Ndavuze ngo reka dukomere Imana amashyi twese hamwe twakira umushumba Let's give a mukuru. mighty hand clap to God as we welcome our bishop. Kongera Imana amashyi menshi. A mighty hand clap to God. Hallelujah, hallelujah. Amen. Twese twahuye na yubile yacu. We have come across a Jubilee. Kandi buri muntu wese wabonye Yesu ku buzima bwe, And whoever that came across Jesus ndetse akamwiringira akamwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, and believe them as the King and Savior of their lives. afite umwami w'amahoro. You have the King of Peace. Bwira mugenzi wawe, muhe ikiganza ubwire ngo komezanya nawe, komezanya nawe. Tell your neighbor, continue the journey. Go Niwe with yubile him. yacu. He is our Jubilee. Niwe byiringiro byacu. He's our hope. Niwe kiruhuko cyacu. He's our resting place. Niwe gisubizo. He's the answer to all. Niwe gisubizo cy'ibibazo tugira. Iyo tumwiyambaje aratwitwararika. N'umwungeri mwiza utabura guseruka. Kandi nta kibazo burira igisubizo. Amen. Uwakoze ibitangaza ninde? Uwaduhaye ubuzima ninde? Uzatujyana mu ijuru ninde? Yesu, 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 uri igitangaza. Hallelujah. Amen. Ndagira ngo uyu mwanya mwiza dusenga Imana twese duhagurutse. I would want us to stand on our feet so that in this precious time we pray all together. Muririmbyi yaravuze ngo gumamo, gumamo. Gumamo, gumamo. Muri Yesu gumamo. Gumamo, gumamo. Gumamo ni heza. Hanze ni habi. Hari imbwa n'abarozi. Gumamo, gumamo. Muri Yesu ni heza. Ngo hanze ni habi. Gumamo, gumamo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu nashimwe cyane. Praise Jesus. Twagiye twumva ubuhamya bw'abantu We've heard a lot of testimonies bagiye bahura na Yesu of people who met Jesus
barwaye indwara zikomeye cyane n'abaganga baragerageje byaranze. Some were sick to the point where there was no rescue. Ngo ariko ijoro rimwe But one night, ngo yaba aryamye as they were sleeping, ngo akabona umugabo muremure they see a tall man wambaye ikanzu yera wearing a white robe. ngo maze ngo imirase y'ubwo bwiza gikamuzaho And then the rays will blind them. ngo ijwi rikava muri uwo mugabo And then hear a voice from that tall man. rikavuga ngo haguruka ndagukijije. And then listen, like, stand up, you are safe now. agakira rwose. And then they go back to normal. Yet there was no cure before. ngo agakira rwose. And then they received the cure from Christ. Isengesho ry'uyu munsi riguhuza na Yesu neza So may your today's prayer, may you meet Jesus. kandi ahindura ubuzima And may he change your life, bijyanye n'uburwayi bw'amagufi, inyama n'imisokoro, aligning with healing in all your body. ariko riguhuza n'ubuzima bwo mu bugingo. And may you meet your life in Christ. uyu munsi uhure na yubile yawe, Meet your jubilee. kuri uhure na Kristo Yesu, And meet Jesus. twongere tumubone bundi bushya. May you see him and witness him in a new way today. komera Imana amashyi mu gihe. Mighty hand claps to the Lord. ariko arangije avuga ngo ninde ushaka guhura na yubile, But Imana ikamuhindurira amateka. as he was winding up, he said, who wants to meet with his jubilee so that Christ changed history? agakurwaho igisuzuguro cy'abazimu n'abadayimoni, And then he changes the narrative. akakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. And you receive Christ as the king of your life. iki gihe aho kigeze umwaka ukarangira winjiye mu mugabane w'amahoro y'iteka. As the year ends, when you're going to enter into your jubilee, we narambura ikiganza tumusengera Imana uyu munsi yihuze n'umwami w'amahoro, yihuze na yubile. come and connect yourself to Jesus. Come and connect yourself to the heaven so that you enter your jubilee. kandi biba byaratunganye rwose ni amahoro masa. And if we are all saved, we are at peace. We thank God for that. ariko uwo mwanya turawuguhaye, rambura ikiganza. But we are again giving you this precious time. I can see someone there. rambura ikiganza uti ndashaka guhura na Yesu rwose, umateka yanjye agahinduka uyu munsi nkaba inshuti ye nawe akaba inshuti yanjye. Say, I want to meet Christ today so that he becomes my friend. tambuka uze hano tugusabire tugusengere. Come as we pray for you. reka dukomere Imana amashyi kubwa mushiki wacu. Mighty hand claps to the Lord for our n'undi nawe wumva ashaka guhura na Yesu akagirirwa neza n'imbabazi nyinshi, ibyo atakwerewe n'umuryango, ibyo atakwerewe n'inshuti n'abavandimwe, Kristo akabimukorera. He does what your family cannot do. Come and meet Christ today. Come and enter your jubilee today. For this aduhaye is your urugero day. rw'umuntu wabaga mu mwirimbi, They gave an example of a man who was living in. umubiri urushye kubw'abazimu n'abadayimoni bari buzuye ubuzima bwe, He was tired because of the demons who had filled him. ngo ariko ahuye na Yesu arabohoka. But the moment he met Jesus, he was saved. rambura ikiganza nawe, si mushiki wacu wenyine. I nawe rambura believe it's ikiganza. not only our sister. I believe someone else is left out. kandi niba ari n'uyu wenyine, Uwiteka nahabwa icyubahiro. And if it's only this one, we praise God. baracyaza nibatambuke baze tubasabire tubasengere. Amen. ngaya mahoro meza tangwa na Yesu. tambuka uze tugusabire tugusengere. ayiye ngaya mahoro meza tangwa n'umwami Yesu. ngaya mahoro meza tangwa n'umwami Yesu. ayo mahoro ntatangwa n'amafaranga, ntatangwa n'amashuri menshi n'imiryango migari cyane ubutunzi umuntu afite. amahoro meza yinjira mu magufa n'imisokoro y'ubugingo bw'ubuzima buzaza butangwa na Yesu. That peace only comes from Jesus. It can't be from your wealthy family or from your money. It's only from Jesus Christ. reka dusengere bene data bashiki bacu, muvuge ngo Mana yacu tuje imbere yawe. murambura amaboko nk'ikimenyetso cyo guca bugufi. tuje imbere yawe, turi abanyantege nke, turi n'abanyabyaha rwose, ariko nta mahoro twari dufite mu kubaho kwacu. twumvise ko uri umwami w'amahoro, twumvise ko ari we yubile yacu. uyu munsi turashaka kubonana nawe, turashaka guhura nawe, turashaka kubana nawe, turashaka kugendana nawe, tubabara ibicumuro n'ibyaha byose, ubugingo bwacu butunganyirizwe kugukunda no kugukorera. urakoze ko twakiriye kandi twinjiye mu mugabane w'abazaraga ubugingo. tubisabye Imana mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. mu izina rya Yesu Kristo Nazareti dusengeye abana batunga baje bagirire neza. aba nabo barabahamagaye kandi bahamagaje urukundo n'ijwi ribatangarizaho amahoro
kuko bakwiriye kandi bakwizeye. Tukibasura tukibasengera bafate bakomeze kandi kuva uyu munsi bigisha iby'uru rugendo kandi ubanye nabo ubatsinda ibanesheje ubarwaniye rwose. Urakarama mu ngeri mwiza izajya yashigwe hejuru kuko kwakwiza niko namcyo gusohoza ibyo kandi kuko tukwiringiye kandi tugufite nk'Imana yacu niko dusabiye n'abana kugira ngo bagirire neza kandi ubiyireke kuko babyaye wowe bwite kandi bagende ku bwoko ndetse n'abaragwa b'ubugingo. Urakarama kubikoze byose mu izina rya Yesu, amen. Mugeni waganize gato dukomere Imana amashyi ku bwa bene data. Mighty hand claps to the Lord. Waganirize reka dusenga Imana. Let us pray. Urakoze Uwiteka umwami nyiribihe, tugushimira urukundo rwawe n'ubuntu bwawe bwinshi, tugushimira ijambo ryawe ryiza yongeye kutwibutsa ko Kristo ari we mahoro yacu kandi ari we uzatwinjiza mu bwami bwa data. Turuhutse imiruho n'imibi n'agahinda n'umubabaro n'ibituvuna byakumanywa na nijoro. Nyemera uhiriho umugisha buri muntu wese ageze muri iri hema kandi yongera hure na yubile ye kandi yongera agire umunezero n'ibyishimo byo mu mutima kandi afite ibyiringiro by'ejo hazaza yuko uzakora imirimo ikomeye kandi itangaje amahanga yose agatangara. Nyemera buri muntu wese umwinjiza muri iryo gare ry'umwuka, yinjize muri iyo nganzo y'ibyiza kandi umutsindishirije umunesheje umurwanirire, mushyiriyeho inzira zitari kuko kwa kwiza kurambuke gukora imirimo ikomeye. Reka n'uburambura ukuboko maze ushyire mu mahoro abo wishimira. Urakoze kugize neza mu ngeri mwiza, tugushimiye kubwa byose kandi tugukomera amashyi tugukurira ubwatsi kuko kwa kwiza ni gusohoza ibyo nkuko bigambiriye kuvuga iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Yesu nashimwe cyane. Praise Jesus. Dukomere Imana amashyi kubwira ijambo Mighty ryiza. hand claps to the Lord for this precious word. Kora mu kiganza cya mugenzi wawe ngo yubile yawe uhure nayo uyu munsi.